So for manuia tātou tunu nei fo i tūlale fiafi ma lo le tāpuai. O se mai whaafonga whela maro e mai mua mai ai. Se mai whaafonga o le whaapoponga le nei o atamua alam Samoa Entertainment TV mai a pia. Tala tuliloa ua whaafitaia le sunga tele ai Edwin Puni o le whaalapo tongo le whaliu le Land Group. I New Zealand le tamaita i pule silo nupi wha Samoa. Le sunga le malu Celestina. Ma le tua pensiona a le nupi wha. Sa tau sangaina mai ai se tuse le nupi wha e wha amao ni ai ua tau fia le pensiona Samoa. Atua a wanga i atu e lala i New Zealand. O le talo sanga o le benefiti a nga ile office o le wins. Ai mo o mia le whai o sana IRD number o sana bank account. Ma o mai se pepa wha amao ni ama le nupi wha i Samoa ua tau fila na pensiona Samoa. Ona ua malanga i nofo mau i New Zealand. E yei nisi o tau sanga o te ena le wins ona o le se o talin tu une atu. E le se benefiti e tu ina atu pe awhai o loutua a o lo alo e tawhao na toi fo i maile i Samoa. E yei fo inisi o ofisa o le wins e so e vale a ma o lava ina fasilingia pena wha awhea ona tau si loutua a o yei Samoa. O le sele ni mua anga wa ia i so stangata si tseni New Zealand o le emergency benefit e tolu se lau i le tolu se lau valu sfulu tu pe New Zealand. O le isi se leni e tal sanga iai o le accommodation supplement po le tupe soani mo le fale o lo nofo ai. O na iai le o le isi tupe whao popo. O le benefiti e tal fea ngai mo tua ama tua mai Samoa o le disability benefit. Ai mo mi ai le tusi mai le foma e wha amao ni ai e le mawhai unto e whai ngā luenga. O le tusi fo i lea e mawhai o na tal sanga i le taimi o le siaki al fomai. A talia le wins le tal sanga mo le disability benefit i ona iai fo i lea o le isi whao poponga le tupe maua. Whaatusa le tupe maua mai le emergency benefit. O le benefiti le tal sanga ina le wins mo se isi o le whanau o lo nofo whaatasi ma loutua a e nofo ai mai le ngā luenga e tausi loutua a o na mana ongo le tangata matua. A whai o le tangata o lo oile benefiti. O na iai leo se sele ni wha o popo ena te mawaina. Whai o le siaki wha foma e le se tongi o le whautuanga. Pe atau nu umai Samoa ina e wha mua awele le stala o le foma i wha le ainga. Family doctor, mo le whai o le siaki wha soifua malo loina. O le awa noa na e mawhai o na mawai foma i wha apitoa e pei o foma i mata, talinga, foma i pona evi. Wa pea foma i wha apitoa mo ngase mo miaintonga fitinga. O le awa noa fo i le tal sanga i nai le occupational therapist. E o atu le fale mo mātua ua whaata o tolia. Pe ua whaingta ana savali e fia tal sanga ina se moenga wha apitoa ale fale mai. O wheelchair wha apea le walker. Nofo e titi e ai i le fale ta ele. Ma rails e pipi i ai pe a whea rua i tonu le fale ma ramp e alu le wheelchair. E ei fo i le awa noa tal sanga i nai se sosani mo seisia o atu sosani mo le tausinga o loutua a i le whaata ele po o nisi mana o ngā whaapitoa. O le whaapitaitele lava e ave i le whaipule o te anau tuiono. O le atu kuki ona o le whauluina o lana pili tau whaofi le o toe mawai awa noa e whaamanuianga i tangata Samoa. E yoi fo inisi o tua a u whaingta anto malanga mau pe ta ia iai le whautuanga e whaipea le sitiseni New Zealand a wa a manuia u toe refund a toa atu le sele ni sa atu tongi ai le talo sanga. O lo iai li tau mwhainga mo le talo sanga ino le malo e whaapawhala le se furutau sanga e no fua i New Zealand whatuanga wa al pensiona New Zealand. A whai e manuia lea tau mwhainga. Io na mawhai lea i la tau o lo ala i Samoa na tala lea whamunianga e pei o na whaailo mai le sunga tele ai Edwin Puni o le whaaliu le la group. A o whangasa o loi le whono a taita i male au whai tonu. Ai o manatu e una i ai le a ia te tau o tamaiti il whalitali malo o le tau me sina i motaa i le vai nei. Ai o lo onga solo ane lava mōli mawola. O whanaua Samoa lo o sawa i nau lato a ia te tau i le lotoa le Campus of Hope i tōna i mato. Teimi nei u wha solo ina tumu le lotoa i whali. E wha soa atu i ai whanau sawa i nei le tunu. Ai o tinama lato whanau sulu whai. Mātangi ai, le mana o mia o na wha te le Campus of Hope. Ina ua tupu le numero soli tu la whono i le tunu. E au fiai ma le sawa ino a ia te tau o tamaiti. I le taimi o le tala noa session i le whontanga le tau me sina. Na sauno ai le fionga i le whamsino o le whamsinonga mawalunga Justice Nelson. I le salalawa fuala au whasaina i Samoa ma a fiai tamaiti po le utalavou. Mai a mōli mau le whamsinonga na a fiai se tamatalavou i le whaonga ino le fuala au matautia le mena featherman. I lana mau o mātua e te tau o Leilua whaafita uli
O whanau I fuala au whaasaina ia, ma o ia lātou tamaiti le matautia o awhianga. O le fionga le whamsino Justice Nelson le sui mōmō tātou I tulangi le Pasifika. Ua tōwhia le whono le whenga inga le aia tau ale tamaititi, ma vea ai msui prestene. E mana mia lava o onga whaalau iloa, I le matautia o awhianga mai fuala au whaasaina, e pei ona ia whautua. Inisi o tala ua salalawa tuaia o onga o le matautia o fuala au whaasaina I le tunu. Talu mōli maua le whaatupla I o lea whaale tonu I Samoa. E le ngata o whaala poptonga tūma oti o whaia whaala wiloa, ai u whaanga solo ai fo I le sao mtanga ringo leo leo. I whaala potopotonga I tua. E peo no o tuai le vsenga whaapitua leo leo male la tau polkalame. Whaala wiloa lea I le matautia o fuala au whaasaina. Wa upenga male ava malosi. I le fono a talavou, lo whaia le whakasai malua. Mai le itu lawa le mtanga ruenga leo leo whailo atua le matautia wa afianga o fuala au whaasaina ma le ava malosi I le tangata ai o ainga mwhala putuputonga. Ua whaasoa atu fo el mtanga ruenga leo leo pui puinga ma le awala e whaatino ai o le filifili ngal tangata. Ua whaamnatu atu le lato vala au whaaleanganga I whanau. Lo lato sao I tono ka le sia. Male lumana I o talavou e tā ua tele. Whaamalo si awe fo e tau mamao mai le whaonga ino whala au whaasa. Maa mionga whaasoli tū la fono. Ma ia avea oni whaataita inga le lei. Mo isi tūpulanga. Whaafta ia fo e mtanga lunga leo leo le sunga le whaatonua o onga kirisiano. Ale e whakasa le sunga ma le ifua Tanielu. I le ngā ruenga whai whaatasi mo se Samoa saunga le mū. Ua whaatasi aile au whai pisinisi whai whaatoanga. O lo whaatau atua lato o loa ia tunu umamao. I le potufono le Elisa Hotel I songi le tai au le so. Mai le iwa I le tasi le awauli. O le whaamoe moe ia whaia o onga le sitio tulanga tau I o loa awina atu I fafo. Ma le saonga le mue whaatino ai. O le Fiona Minister o whaatoanga mwhai ngā whaiwa ni awa e tila tio ngia maunolo fune whi ai. O le amolia fo I se upu tā ua I le au whai o loa tau whaatoanga. Ua whaatau atu I whafopo exporters. Ma whaasoa ai fo I sila fia I awala, ua whaau ngā mo le avatua lea o loa ale au whai whaatoanga I atunu umamau. Tamua nalo Samoa Entertainment TV I le nei tula. Whaafutai tāpoi mai, whaapoponga I le taimila male nei, I le asoa tai au ai whaasoi fuaia.